Ponovo prekinut odbor za poljoprivredu. Radikali nisu dozvolili da predstavnik naprednjaka vodi sednicu. Evropski parlament danas o Kosovu. Najavljena i izjava o njegovom napretku od jednostranog proglašenja nezavisnosti. Iako u Ministarstvu za infrastrukturu tvrde da će kamioni iz Grčke krenuti do kraja dana, televizija Avala saznaje da je to još neizvesno. Alarmantni podaci na Svetski dan borbe protiv raka. 8 miliona ljudi umre u svetu od te bolesti, a u Srbiji godišnje oboli 30.000 ljudi. Sutra umereno oblačno i toplo, najviša temperatura 18 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Dobro večer, ja sam Jasna Popović-Ostić, vi gledate vesti u 6 televizije Avala.